संवत्सरामध्ये कालयुक्त नामधेय संवत्सरे रवि उत्तरायणे रवौ वसुंधरक मासतमे मासे वैशाख मासे शुभे कृष्णपक्षे द्वितीय एकादशी पुण्यतिथौ गुरु बृहस्पति वासरा निधान शुभ नक्षत्र शुभे शुभकर्णे शुभराशि श्री सूर्य शुभराशि श्री चंद्रमासी शुभराशि श्री देवगुरु अन्येषु ग्रहेषु यथार्थ राशि सन्नेषु सत्सु एवं ग्रहगण गुण विशेषं अत्रिगोत्र उत्पन्नस्य अस्मत्गृहस्य परिवारस्य मंगलमय सुख शांति प्राप्ति कामनार्थे तथा च दुवे पुत्र विवाह उपलक्षांतर्गत तथा च अद्यादिना श्री स्थापित सर्वदेवी देवता पूजन परिपूर्णार्थे श्री लक्ष्मीनारायण देवता पूजन परिपूर्णार्थे हवन आदि परिपूर्णार्थे के नाम थियो अरे पुराण भाइको नाम लेखनारायण नाम ब्राह्मणस्य अस्मत् सपत्नी चन्द्रमायानी देव्याः कनिष्ठ भ्राता दाजु डोलनारायण नाम ब्राह्मणस्य दिलमाया नामनी देव्याः तपाईले चारैजनाले मनमनै मम भन्नुहोस् भयो तथा च सर्व अमङ्गल आदि निवारणार्थे यद्यत् अमंगल आदि तत्त मंगलमय प्राप्ति कामनार्थे तथा सूर्य आदि नवग्रह देवता मंगलमय फल प्राप्ति कामनार्थे एष राजा आगात दिन सर्व कामना आदि सर्व अमंगल आदि अनिष्ट आदि निवारणार्थे मंगलमय प्राप्ति कामनार्थे एष सत्यनारायण देवता पूजन कृतस्य अमुक कर्मांग भूत होमादि कर्मण परिपूर्णता सिद्ध्यर्थम दृढनामाग्नौ पूर्णाहुति हवनं च इस्ये यो नरिकल ल्याएर बीचमा टक्क राखिदिनु त यो खाल्ने बाटामा बीचमा हजुर हो मोरदानन्दी गरति भुजवा बेसन बिदा आलोकमा कैगुण सुन्दर इन्दिरामा सम बीचमा हजुर बीचमा अब तीन पल्ट सबै ल दिनै पर्दैन हजुर तीन पल्ट हो तीन पल्ट ओम मूर्धानंदी को प्रतिबिंब मरा विश्वना कमर्ति आवा तपनिमा कवि भूषण हरिजन जना मा पावन जन अंतशांत देवा श्रद्धां मे समेदं प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं बलं श्रियं तेजाय समारोग्यं देहि मे अभिवाह भोगो बस सर्वकर्म प्रसादना कर्म सर्वदा जन्मकं सर्वदेव दासना भवतु सुखितो सनात उतासना नमस्कार जाओ जाओ नहीं बसना गर्छु ओम स्वाहा बाबा सबै सकिदिनु होला ओम श्रद्धां मेन विश्वज्ञान विकम्पति बलं श्रियं तेजाय समारोग्यं देहि अभिवाहन भोगो अग्निमा सति सर्वलोकर्म प्रसादना कर्म ज्ञानकं सर्वदेवानां मेनातु देवता समभवतु सुकृतो लोकनाथ उतासना नमस्कार स्वाहा अब सबैजना दाजुभाइले यो अलिअलि तर्पण गरेर आएर भगवानलाई हेरेर माथिबाट अर्घ दिनु त्यसै अर्घ दिनु त माथिबाट नरिकलमा उभिएर तपाईँले दिएर दाजुले दिएर अनि भाइले ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते मम अग्नि पूजनं अग्नि पूजा करणं च व्रत लिने खोइ जानुभयो सबैजना पार्टी चढाउन व्रत दिनेहरू के हो
ओमले हात जोड्दै राख्नुहोस् है त लक्ष्मीनारायण भगवानको ध्यान गरिरहनु ओम पञ्चवक्त्रं सबुजं कोटि सूर्यासमग्रहं सावित्री निर्मोलकं चन्द्रकोटिस्थलं त्रिनेत्रां चितवक्त्रां च मुक्ताहार विराजितां वराभयं कुशकशयम पात्राक्षमालिका शङ्खे चक्रां युगलं कराभ्यं दानीं बलं सिद्धवङ्गसं ताचांचारूढ सुवसितं धत्वयमान सम्भोजे गायत्री कोशं पठे दशविज्ञानमात्रेण सिकायम मृतेश्वरी ललाटं मदेवते पातु विष्णुमि कड़ोमि पातु सूर्या सावित्री कामिनी गायत्री वदं पातु शारदा संसदो ध्याने प्रिय पात्र सनायं सरस्वती सांज्ञयानि नासिकामे कपोले चन्द्रासिनी चिकुकं दज गर्भाच कणं बद्ध घनास स्तनौ मे पातु इंद्राणि हृदयं ब्रह्मवादिनी उदरं विश्व च नवो पातु सुरप्रिया जगनं नारसिंही च पृष्ठब्रह्माण्ड धारिणी पार्श्वे पातु पद्माक्षी दियंगो त्रिगावत उर्वरं कार रूपा च जन्तो संध्या त्रिगावतो जंगयो पातु अक्षोभं रूपे ब्रह्मस्थिर सखा सूर्या पददेवं पातु चन्द्रपादं मुलीषु च सर्वांगं मेते जननी पातु मे सर्वदानगा इत्येतत्तो चन्द्रब्रह्मन् गायत्र्या सर्वपावनं पुण्यं पवित्रं पापनं सर्वरोग निवारणं न त्रिसंध्यं य पठेद् विद्वान् सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञ सर्ववेद वेदवित्तमः सर्वयज्ञ फलं प्राप्य ब्रह्मान्ते समवाप्नुयात् प्राप्नोति पाठमात्रेण पुरुषार्थं चतुर्विधान् अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसुवो देवता रुद्र देवता वसुवो देवता रुद्र देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्र देवता वरुणो देवता चढाइ दिनुहुन्छ अग्निमा सबैजनाले पुष्प अनि यो सुरमा आलिआलि तिलानी पानी ढोले दिनुहुन्छ चलिदिने आगोमा ओम भूर्भुवस्वः ओम सुचतमे नमः रमे भाइजानी कमे द्रोण कला सुमे गावाणी जमे दुगो बड़े चमे पूर्व चमे ए समय करुणा समय सोडागार समय समय जनेन कल्पन्ताम यो अरु तपाईहरुले गर्ने विचार छ हवन बोलको पत्ताहरु हामी गर्ने त्यस्तो भगवानमा लास्टमा पुछ्न पर्यो कसैले गर्नु हुन्छ ल भयो है।